Hi guys, good morning. Naaday ko karon sa among kasilihan guys, nako sa punuan sa among sili. Kaning among sili guys, di ay hinog. Ako ni siyang kanon guys. Basic na basic rin kayo nako guys. Hang man pero atong kayahon kay basic na basic man. Ano guys? Na sili. Ako ni kaon guys. Kani oh. Hmm. 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 Bisik na bisik guys. Ah. Ah. Ah, hanga gayet oy. Ah. Bisik na bisik. Do sili. Aking kaon oh. Ah. Ah. Bisik na bisik guys. Ah. Ah. Bisik na bisik guys. Ah. Tubig hang kayo. Ah. 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 Bisik na bisik. Ah. 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 Guys. Sili. Bisik na bisik guys. Ah. Hanga oy. Ah. Ah. Abi ko lagi hang guys. Grabe man ning hanga. Bisik na bisik. Oh. Guys, nah. Hang kayo. Pero basic na basic guys. Ah. Ah, nakaluha ko guys, sa kahang guys, pero basic na basic. Nang hanga ko tiyan guys, pero okay ra. Basic na basic man. Hanga Ah. Hingkaon ko og isa ka buok sili guys. Ako mang nato ng isa pero hang kayo guys, pero basic na basic kayo. Pero okay na guys, nakahila ko sa kahang. Ah.
Nag-isipon ko guys sa sili guys, pero okay ra. Basic na basic. Good luck guys.